mwabonye ko mu bahuza bongeye guhinduka hazamo umunyatogo. Hano turi hano kuri uyu murongo wacu wa nation narabwiye ngo kuzamo kwa Togo egari kuzamo k'Ubufaransa. Ejo bundi twabonye Ubufaransa butangaza ngo bwifuza kwinjira muri iki kibazo nk'umuhuza, sibyo? None uyu munsi twabonye ko Amerika yemeye ko Umufaransa yinjiramo. Aha harimo ibintu bibiri ku guhura muri Katari, ahita nigendera ntuje cyane. Harimo kwinjira k'Ubufaransa mu bahuza, hanarimo ikindi kintu gikomeye kimeze nko gufasha u Rwanda na Congo kumvikana kuri raporo bagomba gushyira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryari ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu zahageze. U Rwanda mu ruhame ruhakana, ndavuga twaho tubona le simplest way gufasha M23. Ntabwo nzi koko niba niyo ruri imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa niyo ruri kumwe na Tshisekedi bamuhakanira bati naho duhurira nayo. So kimwe mu bishobora kuzagorana ibyo bihugu nk'uyu munsi Ubufaransa kuba bwinjiyemo, ushize nababwiye ngo abantu mubonamo Togo mubonemo kwinjira k'Ubufaransa, Katari muyibonemo Amerika, noneho uyu munsi kubona mu Bufaransa nimunabona Ububiligi. Icyo nganisha ahubwo umwanzuro ufashwe na Kinshasa na Kigali ukubahirizwa na M23 yaba ari confirmation ko M23 ari u Rwanda. Yego, amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba One Nation Radio. Iyi ni radio ya diaspora y'u Rwanda, ijwi ya diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe na Yves Nkwemuruge. Nimba atari ubwa mbere uje kuri One Nation Radio, urabizi ko turi kubana cyane, turi kuganira kuri byinshi bitandukanye. Yves, wiriwe neza? Wiriwe neza cyane. Ni byiza kongera kubana nawe, ni byiza kuba tugiye kuganira ku makuru atandukanye hari, duhera ku bihari mu karere cyane cyane mu bibazo bimaze iminsi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi batandukanye, sinzi nimba nawe urimo abantu bari kubona ko ukwezi kwa gatanu turi kwinjiramo no kwa kane turi gusoza gutandukanye no kwa mbere kwafatiwemo Goma, kwa kabiri ibibazo byari bikomeye, kwa gatatu haturutse kabiri nako kwafashwemo Bukavu, kwa kabiri gufatwamo Bukavu, kwa gatatu bagera Warikare, kwa gatatu bagera Warikare, kwa kane none hatangira kuza igitutu mpuzamahanga, kwa gatatu kutangiramo n'ibiganiro cyane, kuzamo n'ibihano ku Rwanda. Ubwo ndi kugenda nerekana ukuntu byavaga habi bigana habi kurushaho, ingendo za meza bakomeye muri Amerika bari mu Jackson. Kuri ubu ngubu muri izi mpera z'ukwa kane abantu barabona ko harimo ibintu biri gutanga icyizere, ugendeye nko ku byo Trump yatangaje mu ntangiriro z'icyumweru, avuga ati turashaka amahoro, abwirira abanyamakuru bo muri Angola. Ugendeye ku byo na Kinshasa yavuze, yabwiye Umbalo Sisoko ko agiye kurangiza intambara Tshisekedi. Unagendeye n'ibihari ibi bintu biri kuba, urabihuza ute? Hari abari Doha muri Qatar, hari ibyo Colonel Nanga yatangaje kwa Tshisekedi bisa nkaho biri contradicting n'ukuri guhari, hari ugutaha kwa Sadek banyuze Kigali, hari n'ibihari mu gitondo abasirikare bari muri MONUSCO barahungiye muri MONUSCO, M23 ikoranye na MONUSCO na Croix Rouge bari kubasubiza Kinshasa. Ni byinshi, ibintu byinshi birasaba ko bimwe unyoriyanta, bimwe uza kugenda ufasha kugira ngo bitaza. Reka duhere ibukuru kuko n'ubundi ubona ko igisubizo cy'ibi bintu kiri guturuka ahantu mu maboko arenze y'ibihugu bibiri, ndavuga u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birimo akaboko cyane ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bari nkomeje ku bya Trump yabwiye uri abanyamakuru muri Angola, ariko nanone hari n'ibindi biganiro by'abayobozi mu nzego nkuru z'ibihugu byombi biri kubera i Doha muri Qatar. Ni ibiganiro birimo n'abacteurs benshi. Ibiganiro biraza kudefininga bite hazaza h'iyi conflict? Njye mbifata ko ni ibiganiro biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, not Qatar. Nubwo bibera muri Qatar. Yego. Qatar ikaba icyicaro cyangwa se ikaba aho bibera kenshi,
ikaba umwe mu bazabenefisiya ukurangira kw'iyi ntambara. Katari ikaba intumwa Amerika ishobora kwizera kurenza izindi. Niwitegereza ibi biganiro ni continuation y'ibindi biganiro byinshi, tubibare neza urebe. Goma ikimara gufatwa, kuva yafatwa hashobora kuba harabaye inama z'umutekano za Loni zigera kuri 3 cyangwa 4 ziga kuri iki kibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ubwo byatangiranye na tariki 29 z'ukwezi kwa mbere. Mu kwezi kwa kabiri SADC EAC irahura, SADC irahura, habaho no guhura kwa EAC na SADC. Turaza kureba uburyo bihura n'ibyanone by'idoha. Muri uko kwezi kwa kabiri habaye inama ya Union Africaine, hanaba n'inama ya minice y'umutekano. Ubwo abantu banyihanganire, sinshaka kugenda ngaruka ngo buri hamwe muri aho havuzwe iki, kuko birahura byatuma iminota itaza kudukundira. Mu kwezi kwa gatatu twatangiye kubona noneho intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ronnie Jackson araza ku itariki 6 nimba mbyibuka z'ukwezi kwa gatatu, nibwo yari Kinshasa. Nyuma yaho tariki 2 kugeza ku itariki 9 mu kwezi kwa kane tubona Masadi Bulos utararuhuka kuvugwa. Shezami ntabwo araruhuka pe, umugabo arakoze abizi ibyuya. Dusubiye inyuma gato twabonye ishyirwaho n'ihinduka, ubwo ni mu kwezi kwa gatatu nanone, ry'abahuza. Amasezerano ukwezi kwa kabiri kuvanza amasezerano ya Rwanda na Angola, na Nairobi, abaye none haya SADC na EAC. Intambara kimwe mu byari yatweretse ni uko EAC ihanganye na SADC. Ntabwo intambara bayibonaga kimwe, ndavuga intambara yo muri Kongo. Byari binagoye ko abo bantu batanga igisubizo. Yego. Birakomeje mu guhura kw'abahuza, hashyizweho abahuza barimo Seguno Basanjo, barimo Uhuru Kenyatta, barimo, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo butavuze induru yikoma umuhuza wo muri Ethiopia, Haile Mariam. Twongera kubona abahuza bahinduka. Noneho tubona na perezida wa Angola João Lourenço Gonçalves wari umaranye ikibazo imyaka irenga 2 abivamo. Tubona haje perezida wa Togo Faure Nyansimbe Yadem, ubu nawe yakoze tourne hano. Ubwo uri kubara ya maturne yose, none ayo maturne yose yafate nka yari ari gukusanya ibintu, yafate nka yari ari gukusanya concerns z'ibi bihugu, ariko yafate nka yarimo observation, nka yarimo okay, reka mbibumbire mu gatebo kamwe mbyite data collection. Buri muntu uraho afite ipaki yatahanye y'ibintu. Mu baje aho harimo ufite abo yatumye mbere. Nge mpamya ko Ronnie Jackson yari intumwa ya Masadi Bulos, ko yaraje aje gutegurira Masadi Bulos nkuko Yohana yaje gato mbere ya Yesu kugira mutegurire inzira ze. Ibyo birabaye. Mu kwa gatatu ubwo nsubiyeyo noneho kugira ngo ukwa gatatu ku itariki ya 18 ko kurahura neza cyane n'aha turi by'amateka. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahuye na perezida Tshisekedi bahurira i Doha muri Qatar. Abantu bakurikire tudetaye ndi kugenda ntwara ngo nibikunda umujene nanjye anzanira ndi mazi zayo nizaniye akonje andashira style unzanira konje nibyo byiza. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Tshisekedi bahurira i Doha muri Qatar. Abantu baravuze ngo ubwo babagabo bemeye guhura cyane no banze nibitashoboka byashoboka. Wewe wavuze iki gihe? Wewe wavuze iki? Uguhura mu buryo bw'amagambo babyemeye kuva kera.
kubera ko n'ubundi c'était prévu ko bahura ku itariki 15 z'ukwa 12 umwaka ushize bagahurira i Rwanda, ntibahuye. Ntabwo guhura hariya aricyo cyabaye igitangaza kuri njye. Byanyeretse ko umukino uhindutse, byanyeretse ko Amerika yinjiye mu kibazo mu buryo buri direct. Ibintu Amerika yari yakomeje kwitaza, Trump babimubaza akavuga ati igihe ntikiragira sinzabivuga. Urabona ko ni ikibazo Trump atarashaka kuvugaho amagambo menshi. Perezida Kagame amaze guhura na Tshisekedi ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu i Doha muri Katari, byabaye ngombwa ko noneho habaho ugutandukanya konfuri, bakamenya ngo intumwa z'u Rwanda zizajya ziganira n'iza Kongo gute ryari, Kongo intumwa zo ziganira n'iza M23 ryari, none banaganire n'abahuza ryari. Ariko hahise habaho kuganira kwinshi kwaganishije ku masezerano ya M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ayo masezerano yita n'itangazo rihuriweho, ariko buryo gutangaza ibintu duhuriyeho n'ibintu dusezeranye. Tubona y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nimba ntibeshye hari ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane. Ni kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Kuwa gatanu w'icyumweru cyashize. Ayo tujya kuyabona, twayabonye Masad Boulos n'undi yari gikona n'abahuza muri Qatar. Nabwo twabonye ibya M23 kuyumvikanye nabi Kinshasa. Ayo Rwanda na Kongo yabaye kuko Masad Boulos yamaze kugera ndetse bucya ibishoka ko nubwo basinyanye cyangwa se basinyiye imbere ya Marco Rubio, ariko na Masad Boulos bishoka ko bari babonanye bafite ibyo bavuganye. Tena ko bwakiye tunamubonana na Olivier Nduhungire inshuro nawe kuri urwo ruhande hari ifoto yagiye hanze ya bose bicaye, Therese Kayikwamba, Rubio hagati, Nduhungirehe na Masad Boulos ari gukoma amashyi ku ruhande ruhera rwegereye Nduhungirehe, ariko muri ya foto ya batatu we ntabwo yagaragaye. Kire kufashe wide bwo yarahari. Ubundi hari ibyo bita talking pictures. Masad Boulos umwongeyemo muri ya foto ita igisobanuro cyo kitagihinduka. Byiziriya ya batatu Masad Boulos atarimo. Ariko nakubwiraga nyine Masad yarahari. Ntabwo byashobokaga ko byakuna, nyuma mubonanye n'abanduhungire n'abandi, bikikwereka ko ibintu bigikomeza. Ibi rero biri Katari none uyu munsi tuvuga birahurira he n'urwo rugendo rurerure nzanye. Mwabonye ko mu bahuza bongeye guhinduka, hazamo umunyatogo. Hano turi hano kuri uyu murongo wacu wa Nation, narabwiye ngo kuzamo kwa Togo egari kuzamo ku Bufaransa. Ejo bundi twabonye Ubufaransa butangaza ngo bwifuza kwinjira muri iki kibazo nk'umuhuza, sibyo? None umunsi twabonye ko Amerika yemeye ko Umufaransa yinjiramo. Aha harimo ibintu bibiri ku guhura muri Katari. Ahita nigendera ntuje cyane. Harimo kwinjira k'Ubufaransa mu bahuza, hanarimo ikindi kintu gikomeye kimeze nko gufasha u Rwanda na Kongo kumvikana kuri raporo bagomba gushyira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryari ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu zahageze. Bategetswe gutanga raporo kwa gatanu. Ni nabwo ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu. Usome ya Declaration of Principles kuri website ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iriho. Basoza bavuga ko ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu bagomba kuba bahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko bifuza ibintu byarangira u Rwanda na Kongo. Sibyo? Uko bifuza ibintu byarangira u Rwanda na Kongo, Amerika inateganya ko hari ibyago byo kuba batakumvikana, ariko ko yiteguye kubafasha. Ngaha ho mbona kwa kubafasha kwatangiriye mbere. Hari ibyago byo kuba batakumvikana. Iyi crise urayikurikirana, uranayisesengura umunsi ku munsi. Ni izihe ngingo zishobora kuba ingorabahizi mu gihe ibihugu byombi byaba biri kumvikana, dore ko bimaze igihe bitavuga rumwe, Kongo ifite ibyo bivuga n'u Rwanda rufite ibyo bivuga, kandi ibi bihugu byombi biravuga ibintu bikomeye cyane utapfa kurenza ingoyi. Hari ibintu byoroshye kuba bakumvikana n'ibitoroshye.
nk'ubu uyu munsi ikintu cyitwa FDLR, Kongo ntiteze guhakana ko igambiriye gusenya FDLR, sibyo? Ariko si ubundi Kongo y'uyu munsi ifite ubushobozi bwo gusenya FDLR? ishobora kutayisenya ariko ikayivana ku ibere FDLR irihe? cyangwa igaha u Rwanda inzira ikaza kuyisenyera. narwo ntirwabishobora. Rushobora kumenya abayobozi bamwe muri bo kuko baba bafite muri database bazi ngo ni ba kanaka n'aba. Gusenya FDLR byasaba gushaka kwa Kongo, n'u Rwanda rukabatungira agatoki koko rukabafasha, bavuga ngo Kongo uretse kubivuga ubwo bushobozi bwira bufite cyangwa ubwo bushake burahari, mu magambo izabivuga cyane. U Rwanda mu ruhame ruhakana, ndavuga twaho tubona the simplest way gufasha M23. Ntabwo nzi koko niba niyo ruri imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa niyo ruri kumwe na Tshisekedi bamuhakanira bati naho duhurira nayo. So kimwe mu bishobora kuzagorana ni ikijyanye n'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, kumenya ngo zirakora zite, zirakorera he, biragenda bite, kuko simbona u Rwanda rwizera ko kurumenasa birangiye. Hakaba rero ibindi by'impunzi bashobora kutazumvikanaho, ariko ibyo ikiza hari Amerika izabihari kugira ngo ifashe. Impamvu mbwira ngo aha muri Katari bagize amahirwe yuko ibihugu bifite inyungu n'igihombo muri ibi, ibyangombwa birahari hariya, bihari kugira ngo bigire ibyo bifasha abantu, bibabwire gutya na gutya. Kandi ibyo bihugu nk'uyu munsi Ubufaransa kuba bwinjiyemo, ushize nababwiye ngo abantu mubonamo Togo mubonemo kwinjira k'Ubufaransa, Katari muyibonemo Amerika, noneho uyu munsi kubona mu Bufaransa nimunabona Ububiligi. Ububiligi buri mu bihugu birebwa n'ikibazo cya Kongo cyane kurenza hari n'ibisigaye, ariko bijyanye n'ibibazo Ububiligi bufitanye n'u Rwanda ndetse no guhangana kuri hagati y'Ububiligi n'u Rwanda biragoye, kandi biragoye cyane ko Ububiligi bwaba mu bahuza, byaba bipfuye. Biranagoye ko bwatanga igitekerezo openly cyangwa se publicly ngo twebwe muri ibi biganiro by'ubuhuza duhagaze aha kandi dore ingingo turi kwavansa nizi, kuko icyo guhuza ntabwo Ababiligi bigeze bakijyamo. Ababiligi bo bahagaze ahirengeye, baca imijugujugu bayijugutira u Rwanda. Biragoye ko mu buhuza baba barimo, ariko nureba urasanga Ababiligi n'Ubufaransa n'abantu baganiriye kenshi kuri iki kibazo cya Kongo. Byageze aho Ububiligi bwiko mu Bufaransa ko Ubufaransa aribwo buri kwitambika ibihano, birahinduka ikindi gihugu burya kibanira neza n'u Rwanda, banakorana kope cyane ariko zitasazwa. Bisaba nyine kuba witwara nk'imbeba nawe ugaharagata amakuru abambye mu isoko nahishe kure kugira ubibone. Igihugu cyitwa Luxembourg byarangiye aricyo gitabaye, aho Union Européenne yari yasizoye ngo ibihano bikomere. Icyo gihe byabaye ngombwa ko Ubufaransa mu kwapizinga Ububiligi bwo buva kwizima butora ko u Rwanda ruhanwa. Mwabonye ko na ambasaderi w'Ubufaransa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ibihano byafatiwe u Rwanda bikozwe na Union Européenne ari proposal y'Abafaransa n'Ababiligi. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari kuri Ubufaransa buhana, abantu bari babizi nyine ko u Rwanda rutazarakarira Ubufaransa. Hari uburyo uragira uti Ubufaransa bwarobye buhuha, hari uburyo umuntu afata inyuma. umubano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bwasesereza twicaye gutya, nta muntu uri bugukize utari bunancike uboshye amaboko. Nkafata inyundo n'akaboko kanjye k'iburyo, nkaba mfite ubumuga mu kaboko k'ibumoso ariko nyine katamugaye cyane, nkafata akanyafu nkagucapisha akaboko k'ibumoso, ariko ak'iburyo mfite kinubi. Nyuma nkamagara umuntu ngaho murekure, cyangwa nyuma nkajya ngani nubwo ari hariya ariko mworoshye ngo yereke kubabara, ubwo ni ngo mumuhe n'agafiriti munamuvane ku ngo yegame hariya. Icyo nanzi bino byo hari akantu tutari kumvikana, ariko ntimumbabarize umuvandimwe, nyuma wazabigiramo inziga ikomeye ukaba utari umutindi. Kandi aho inyundo hashobokaga, ariko nkoresha akanyafu
ndakuvutura uhita ubitekereza ukavuga uti uko bigenze gutyo hanze harimo akantu k'ubuvandimwe, akantu k'ubuvandimwe karimo. Hari abantu bajya babyakira tukiganirira, inkuru zidufasha kuganira neza. Hari kera hakibaho ibintu by'inka nyine abantu batembereza inka uko babonye no kuragira ku misozi bicyoroshye. Hari umujene nzi yararagiye inka, noneho mwene wabo ari we ushinzwe kurwanya ko inka zijya mu muhanda zigira iki nyine guca amande, nimba barabitaga ba porosobuteri, nimba barabitaga gute. Mwene wabo aje, undi bifata nk'ibyaho ni anko ndi kwishakira ubuzima, ahita amwandikira. Byari 10,000 ku nka imwe, inka n'ebyiri, amwandikira 10,000 ku nka ebyiri, ni ukuvuga kwanza imbabazi za mbere zirimo aho. Undi aritotomba, undi amubwira ati ko mpa n'abandi nawe ndaguhamya, ahubwo wowe kuko uri umwana wanjye akira nyaguha ariko yanyishyure, sibyo? Aramuha arayishyura. Birangiye undi ararakara, ariko hashize iminsi aribaza se tonto arahanyanga akampana inka imwe yakaba ari 10,000 nakampanishijwe 20, amanisha 10. Arangije abonye mbabaye arenga harayama, kumwanga no kumubwira ati kenda kibwawe ntuzongere, harimo urundi rwango. Nyuma ariga nyine asubira kureba tonto, aramubaza bimeze gute, umutonto we atavuga tonto bagire ngo ni tonto wanjye nk'umutonto we. Aramubaza ati ariko biriya se byo, namubwira ati nagiraga ngo uhisemo ko akazi gatandukanye n'isano yanjye nawe, uko nkora akazi ku bandi nawe ugomba kubaha amategeko ntegeka abandi uko abandi nyabategeka. Ibyo biramfasha akazi kanjye, ariko nubwo ndi mu kazi urakomeza ukaba umwana wanjye nyine mba tonto. Uri kumva siyansi irimo aho. Rero nibi Ubufaransa ntabwo bwakoze ibintu bigamije kubabaza u Rwanda cyane, ingaruka ntizabura, ariko ntabwo Abafaransa nyine ntabwo bahannye u Rwanda bihanukiriye. Ntabwo ubutegetsi bwa Macron kuguhana u Rwanda bwitwaye nka Jacques Chirac, ntabwo bwitwaye nka Mitterrand, ntabwo bwitwaye nka François Hollande. Uriya abo baperezida iyo wagira nk'ahantu u Rwanda rukora penaliti ku butegetsi bwabo nibwo ari kubona icyo Ubufaransa, imyitwarire y'Ubufaransa. Abantu nyine bashakaga kwitwara gutyo ni Ababiligi, ariko abandi bagiye batwara gake. N'Abongereza burya nabo ntabwo Abongereza ntabwo bigeze bakomeza umutsi cyane, bo n'u Rwanda baracyari no mu madiru. Erega buriya iyi diru y'impunzi bakubeshya ngo iri dead and buried, it is sick but not dead. Akiri muri kubabasi, iri muri 50-50, iri ishobora kuba iri muri ICU, intensive care unit, sibyo? Ariko ntabwo irapfa, kandi probability nini ni ukudapfa. Rero abo nabo ntabwo ujya kubabaza cyane hariya. Hari ibihugu byagize ukwigengesera, ugushaka ko Ububirigi rero ubu kujya guca mu Bufaransa. Kimwe nabwiraga abantu ngo Amerika uburyo igiye gukemuramo iki kibazo ni mu gifate nk'umugati munini, umugati munini ufite ijambo na Amerika, noneho umugati munini Amerika irajya imenya akamanyi ha buri muntu bijyanye n'agaciro afite n'imbaraga afite imbere ya Amerika, mu kwanga kwa mugati bakomeza kuwupyonyura bawurwaniramo. Niyo mpamvu hariya mu Bubiligi abo bantu uri kubabona bose Ubufaransa bwinjiye, ariko harimo n'ikintu cyo gufasha u Rwanda na Congo kuri ya gahunda nziza ya tariki 2 z'ukwezi kwa gatanu. Iyo gahunda ariko ntago uyizeye neza, na Amerika ntiyizeye neza izaba. Ndi kuvuga kuba yaba ariyo itanga igisubizo cya nyuma, kuko aba bantu ntabwo baragera ku rwego rwo kuba bakicana n'ijisho ku rindi, kuko tunagendeye no ku bimenyetso by'ibanze twabonye, twanabonye muri Washington hano umukono biracyari ikibazo. Ntabwo ari ibyo gusa, Congo bibona ko Congo yahisemo diplomasi yo kwimiriya u Rwanda aho yabishobora. Ntabwo butagira ngo ni Teresa Kayikwamba na Nduhungire gusa badasuzanye, hari n'abandi imbere yabo ntari bugaruke ku mazina bangaga kujya mu mafoto, harimo abandi bayobozi b'Abanyarwanda. Hari inama zimwe na zimwe zireba u Rwanda bangaga kwitabira. Hari byinshi cyane nyine muri ibi bintu bikemurwa. U Rwanda na Congo rero kuvuga ngo ntibicarana ngo bifotozanye ntibikuraho ko bavugana.
hari uko kuvugana. kwifotozanya barifotozanya ikiganza kuko Kayikamba Gushakinga hands, Olivier Nduhungirehe na Therese Kayikamba ntabwo bashakinga hands, ariko mbere yabo hari abandi ku rwego rwabo bangaga no kujya mu ifoto, kuvuga ati ntabwo najya mu ifoto iri mu Munyarwanda. hanyuma Biriya byo kubikora bazabikora, ahubwo twavuga ngo kumvikana nibyo bizagorana, ariko kubikora bazabikora. iki kibazo ni insobe kuko kirimo impande zirenze ebyiri. Urebye hari u Rwanda ruvugwamo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no mu bibazo hari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ruyitunga urutoki, hari na M23. Ese ibi biganiro nubwo bavuze ko bitandukanye, biri kugenda biba mu buryo butandukanye, bishobora kuza guhurira ku ntego imwe ishobora kunyura izo mpande eshatu? Buriya rero ingwe ni ipusi, ariko ipusi si ingwe. Iyo tugiye kubivuga mu kinyabupfura turavuga ngo ingwe iva mu muryango wa big cats, sibyo? Ariko nta na rimwe tuzavuga ngo ipusi ibarizwa mu muryango wa small leopards. Some animals are equal, ariko some animals are more equal than others. Muri ibi biganiro M23 irimo, niyo mpamvu ari n'ibyo yasinye na Kinshasa, ariko M23 ntabwo muri ibi biganiro ari priority, nubwo intambara ari M23, ari na M23 yatumye ibintu bikara gutya, ariko mu biganiro bazi neza ko ni ibiganiro bireba ibihugu. M23 nta gihugu iragira, cyokoze ni ibiganiro bishobora kurangira ahubwo M23 igize igihugu cyangwa ntikigire. Naho diweri nabiri rero. Kinshasa kuko ariyo center, Kinshasa iradiringa n'u Rwanda, inadiringa na M23. Imigendekere y'ibiganiro bimwe, sibyo, ishobora gutuma ibindi nabyo bigenda neza. Imigendekere myiza y'ibiganiro bimwe, imigendekere mibi y'ibiganiro bimwe ishobora no kwafekta ibindi biganiro. Ibi biganiro basa nko bamaze kubisirayisinga, birimo ibice bibiri, igice cya M23 na Kinshasa, bakagira abahuza babareba. Yewe hari n'igihe haziyongeraho n'ikindi gice cy'abanyekongo batarabo, za Senkose ntabwo ubona zihura bahuza n'abandi. None se byo uzi ngo ni ibintu bito, ariko M23 ntabwo mu biganiro ifite ijambo rimwe na Kinshasa. Ibi ni ibihuza ibihugu nyine, niyo mpamvu tubona abaperezida nibajya guhura M23 irohereza uhe mu perezida. Ariko ubwo si umutego wo kwereka isi wa Kinshasa ko n'ubundi ibyo yavuze byari byo kuva na kera, itazaganira na M23, izaganira n'u Rwanda kuko ari rwo rwayiteye. M23 baraganiriye, ni ukuvuga ngo Kinshasa aho ngaho yavuze ngo ntabwo tuzaganira M23, tuzaganira n'u Rwanda kuko ari rwo rwaduteye. Yaba yarakishe kuko sofa uyu munsi wose baraganira. Icyo nganishaho aho nta kibazo kikiri. Icyo nganishaho ubwo umwanzuro ufashwe na Kinshasa na Kigali ukubahirizwa na M23, yaba ari confirmation ko M23 ari u Rwanda. Ibintu bishobora kuzarangira haje ikintu cy'uko u Rwanda rufashe M23, kandi icyo ni n'ikintu n'ubundi ubona u Rwanda ruhakana mu buryo buziguye, ariko nubwo rugihakana rukacyemeza bake. Hari ibintu byinshi u Rwanda ruvuga isi yose ikemera, ariko u Rwanda guhakana ko rudafashe M23 byemerwa na mbarwa, byemerwa na bake. Ahubwo u Rwanda impamvu zatuma rufasha M23 zirahari cyangwa ntazihari, ni cyane bakwiye kuba bareba. Zirahari. Igituma rero u Rwanda ruhakana gufasha M23 kirumvikana cyangwa ni kinini. Nta kintu kiza kubuza abantu kujya mu mpaka zo kuvuga ngo u Rwanda rufashe M23 cyangwa ntiruyifasha. Buri muntu afite uburyo yabisesengura kandi akabibonera ibimenyetso n'amakuru runaka. Ahubwo u Rwanda kubihakana byo bitwaye iki, bivuze iki? Kandi ari nka isi yose birushinja. Njye mpitamo kwigira u Rwanda rufite impamvu zatuma rufashe M23 zirahari, kandi batazanakubeshya. Nta mutwe n'umwe nzi, nta barevolutionneri na bamwe nzi, nta nyeshyamba na zimwe nzi mu gukomera kose zifite zigeze zigira success zidafite abandi bantu mvamahanga bazifasha. Nshakira zimwe
aba mbeshye nakubwira. uri kumva Yego. haba hari impamvu rero yo kubihakana ziba zihari abantu babyumve ntabwo muze ko u Rwanda rufashe M23 mvuze ko byanashoboka ko rwayifasha stile rukabihakana wowe urasesenguye ukuri iki kiganiro nawe akure no mu byo uvuze kuko sibyo n'umukuru w'igihugu nawe barababajije batufite ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ngo I don't know. Ariko umbajije niba hari impamvu ishobora gutuma zajyayo, yego irahari. Baramubajije nimba afasha M23 aravuga ati ntimukambwire ikindi yavuga ikibazo ati kuki ubundi ahubwo kuki abantu bakabibaza kuki tutayifasha kuki kuki tutayifasha. abo batayifasha ikindi Ati gihe batari ko ujya uvuga ko iyo usubiza ku kuba u Rwanda rufashe M23 cyangwa ari ingabo z'u Rwanda muri Kongo ubivuga mu buryo buterura aterega nshobora no kubabwira gutyo ko zihari akaba ari cyo mwitaho gusa aho kwita ku mpamvu nyamukuru yabibwiye Mario Mario Naofo cyane ugasanga niho biri kugenda. Hanyuma M23 nayo ni umutwe urwana kandi werekanye ko ufite ingufu, ube ufite uri inyuma uba ufite werekanye ko ufite ingufu, ufite n'impamvu. Iyo witegereje ukareba ibikorwa bari gukora ubona umurongo wabo bashaka ari uwuhe no mu kugana imbere. Here nko kuri iki ngiki cya Goma barekuye bafashije abantu gusubizwa Kinshasa na Kinshasa nabonye ese nibo bafashije naho nabazaga twemere ko M23 ntabwo ziriya ngabo zose kuba zari hariya ntabwo biri mu nyungu za M23 tubyemere ni menace kuri yo icya mbere ntiri buzirase sibyo uretse kuba yakomplika imibereho yazo ariko ntiri buzirase ubwabyo byazayigiraho ingaruka by'igihe kirekire sibyo iri buzigotera ahantu imibereho igende nabi izi ngabo gutaha urabona ko intambara tumeze nko tubaye tuyisubitse ikigaragara wari bwabone umuntu uri kubaka etaje ibije ikamushirana asubika akaba akora izindi bizinesi agashaka andi mafaranga utakazakomeza iyo yari afite fondasiyo ikomeye. Ingabo za SADC zari zikeneye gutaha ibikoresho babijyanye Tanzania ayushuwa ko ibikoresho byagiye Chato muri Tanzania bizakomeza bikajya South Africa I doubt sawa abatashye b'abanyekongo nabari muri MONUSCO ndetse nge mvuga ngo nabari muri MONUSCO badafite ubushake bwo kujoyininga M23 MONUSCO nibwira ko idiringa cyane na Kinshasa. MONUSCO ni ya Loni kandi Loni niba ureba n'ubu buhuza bwajemo Amerika bari gutegeka ngo nimwubahe amabwiriza ya Loni by'umwihariko bakagaruka kuri ya resolution 2773 ndetse ukareba uze gusoma iriya Declaration of Principles hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingingo ya 5 isa nkaho yerekana ko ya Declaration of Principles izashyirwa mu bikorwa ariko uruhare rubaye urwa MONUSCO kandi u Rwanda na Kongo bagategekwa gufasha MONUSCO kubahiriza ibyo sibyo birashoboka rero ko haba hari indi message yavuye ahandi kavuga ngo muberere igihe n'iki bakabwira ba SADC ngo mugende ibi aba MONUSCO murekura abo bantu bagende kubera iki MONUSCO ne M23 ntibazarwana. MONUSCO nimba bavuga ngo niyo izafacilitatinga za gahunda ya ntuza ya resolution ya 2773 ni nko kubwira M23 ngo conflit yawe na MONUSCO nirangire. Muri ibi bintu harimo no kubuza M23 na MONUSCO guhangana no kurwana kuko mbere yo gufata Goma basohoye itangazo iyo biza kuba ari ubushake bwa M23 amworohereza aba baba barahavuye kera SADC baba yarahavuye kera n'aba ba FARDC baba barahavuye kera ndetse bamwe baba barayijoyininze ntabwo ari ubushake bwayo ubushake bwe bushobora kuba kutababangamira ariko kugenda kwabo ni imbaraga z'abandi kuko nari mbivuze mu kanya bari gufata Goma mbere yabo bari basohoye itangazo bavuga ko SADC na SAMIDRC na MONUSCO nabo bari kurwana binjiye mu mirwano bari bafata nka enemy batuza kurwana ariko nyuma Goma ivuyemo abonye ko batakomeje mu byo kurwana. Hanyuma M23 still niho nkibaza mu buyobozi wayo Colonel Nanga niwe wavuze hoze bitangaho urugero magambo kuri Tshisekedi perezida wa Kongo Kinshasa amagambo nk'aya gufata mugereranya nayo mu bihe hari gushaka ibisubizo yo uyabona ute arerekana ukiri ku mutima wa M23 ko hari hiki
ntabwo navuga ngo ikiri ku mutima wa M23 hano muri M23 bambabarire ndabizi ko baba badukurikira icyiza dukoresha ururimi rumwe abenshi M23 ni igitekerezo kirambye kurenza Corneille Nangaa. Nangaa yajoyininze M23 mu mpera za 2023 ubwo hazaga twamenyaga AFC M23. Nushaka tuvuge ko aribwo yabitangaje wenda ko yari yarayinjiyemo mu ntangiriro kuko official aribwo tuzi ko yashwanye na Tshisekedi muri 2022 sibyo nyuma y'umwaka umwe M23 yongeye kubura intwaro nibwo zabyaye amahari. Rero iyi rebellion ya M23 yirebe guhera kera hera muri AFDL sibyo uhave ujye muri yarya ni ya RCD ujye muri CNDP sibyo ujye muri M23 ya mbere ujye no muri M23 ya kabiri ari yaje. Aba bantu bafite ikintu bazi, bafite amateka bazi, bafite agahinda bazi, bafite impfu bapfuye, bafite ubuzima babayeho, bafite imbeho bose watarayo cya kabiri. Nangaa turebe Nangaa yitandukanyije na Tshisekedi kuko atemeranya na Tshisekedi cyangwa nuko bafite ibyo bapfuye biri paso. Nangaa ntari mu bashyizeho Tshisekedi cyane rwose. Uyu uyoboye seni arabizi ko Tshisekedi atatsinze amatora, arabizi neza ko perezida wa Kongo muri manda yabanje mu mitima y'abanyekongo ni Martin Fayulu. No kuri Twitter yari haranditseho ngo ni perezida ni perezida watowe n'abaturage Martin Fayulu. Uwo Nangaa rero abantu bakwiriye kubanza bakumva icyo kintu. Agahinda kenshi afitiye Tshisekedi n'umujinya afitiye Tshisekedi ntiyanakanga ko bakina tugabane niwanga bimeneke. Naho kuba niba numva neza kuba hari kuza ibintu by'imishyikirano ntabwo ari ikintu cyashimisha Nangaa. Sinkubeshye noto niri Nangaa n'aba bandi ba M23 ibyiza n'uwababwira ngo kugeza aho ibihe byari bigeze mbere hatarazamo izo pressure n'ibindi wababwira ngo Kinshasa nisheta gatuza dusheta kandi turebe niyo yari kuba amahitamo kuri meza kandi byari byoroshye kwita none bensiramu witwa Kabila bakamugeza ku butegetsi none bahubwo bo bakisinyira amasezerano yabo. Nangaa rero ashobora ayo magambo icyo bambajije nacyumvise Nangaa bishobora kurangira akeneye kuza gupushinga kurwana gupushinga gatuza ariko nibwira ko muri M23 harimo abenshi cyangwa bamwe bashobora kumubwira ati oya ntabwo biza gukunda tuzi uko ibintu bishobora kurangira. Igihe cyonyine igitekerezo cya Nangaa cyashoboka nigihe yaba afite isiri uzacunge kera nk'aba gufite kuze wawe cyangwa umufamiliye twiga turi abana ukuruta kandi w'indwanyi hari igihe yashakaga gusekura nka Peter gutya akakubwira ati genda nkubitire Peter urushye Peter kirambura akaboko ntiyamenyaga ikimukubise wa undi mukuza wakaza atabara byihuta cyane keretse M23 bayiri ku isi. Amerika ikaba ibyiri gukora byose ari ukuturangaza. Nyabyenda na Risisi afite ukuntu yiyandikiye script y'ikinamico ye so ubwo haba kubaho ya sente no akaba ari gufata amajwi abakina twebwe tukaba turaho tuzi ibintu bimeze gutya kumbe umukino urateguye nuko bizarangira script iranditse tubago n'utwitso byose birimo neza abaye ari script iri gukina nibi by'ibiganiro akaba ari bimwe muri filime tureba haba harimo abafigira ko iyo Jackie Chan yapanze kurwanira n'umuntu mu isoko bararwana ariko bakanamenya n'inyanya tukabona umucuruzi ushyushye mu mutwe tukona n'undi uri hirya uri kwicururiza ibyo wakomeje ariko warangayemo uriya ntari n'igihe batamwishyura kuko we roreye muri iyo filime ni ntoya cyane keretse nimba bari gukora akabafigira abacteurs principal bo bazi ibindi bari gukina nibyo byashoboka nkaho uvuze ngo M23 izakomeza igi Kinshasa Amerika itabishaka ibihugu by'akarere bitabishaka mainly u Rwanda biragoye yagwa nzira ngo isho yagatuza ubwayo yonyine yagwa nzira ushobora ariko guhindura shobuja nawe ntabwo ndi kuvuga ngo guhindura gutyo gusa ushobora gushaka undi wagufasha iyo nzira nimba aho wakuraga amaboko utagishobotse uriya
kuvuga ngo baravanshije bagiye Kinshasa bamaze gutakaza ingufu za diplomasi arizo abo bananga babazaniraga na ba Kabila n'abandi baterwa n'ibihugu batabona bibi. Abantu bakubwiye ngo basinye amahoro urakomeje, nese bo ntibasinye Doha ibibanziriza basi amasezerano ya Burundi y'amahoro n'ibindi, keretse habaye hari iryo siri ridahari ibintu byaba bibaye bibi cyane. Kandi ubwo uzi ikintu cyahita kiba gishya, keretse nanga we nasohoka muri M23 akiremera izindi nyeshyamba zitari M23. kandi bavuze ko no muri M23 harimo n'abandi babyumva kimwe, bashobora kuvanamo ari benshi bakagenda. Ntabwo ari benshi nabona babyumva kimwe nabo. Hari abantu baje muri M23 kugira bayibyibushye, sibyo? Nanga rwose igitekerezo cye kiraremereye, kiranatwereka ko kuko niba akomeje atari kuburaga ibihe biri imbere biduhisha indi ntambara, ariko birasaba kuba afite isezerano. Adafite isezerano ari ukwiringira imbaraga n'umutima ubabaye ntibikunda. Bikubiye gake nayo nerega nayo ushobora gutekereza ko ugiye kumuta mu mazi byarangiza akagaruka imusozi. Ushize Yona niwe wisabiye ngo nimunte mu mazi, Yona avuga tagira ngo andi nibo bari bazi ikibazo cya Yona, ibyo avuga nabyo birahura n'ibya Kabila. None se Yona ko atari tayari, ishyaka rye ryavuze ko Yona nta gahunda yo kujya mu mazi, biragenda bite? No kumutamo ku ngufu. Nyuma y'iminsi 3 nagaruka imusozi agakomeza misigi n'Ineve, igifini kimuruka ntawamenya. Hanyuma bitewe twirengagiza iby'amasiri, twirengagiza andi masezerano ahari n'ubundi buryaryo bushobora kuba bwihishe inyuma mu mikino ihari ariyo yose, tubifata uko biri, tunabijyane n'umurongo birimo, tubigorore tugendeye mu murongo birimo. Urabona ko tubifashe nka filimi nk'uko babivuze, bimeze nka cya gihe cy'amagambo ari kuzamuka. Urabona ko bihari n'ibimenyetso. Impamvu natangiye nkurondorera uburyo ibintu byashyushye, amagambo ni make muri no minsi, uretse wenda nk'ibi biba byaje mu bitangazamakuru, uko n'abanyamakuru kandi mu ntambara ariko y'amagambo kwitegereza nk'imbuga nkoranyambaga ze, uri biza Lawrence Kanyuka, uri biza M23, amagambo ni make cyane. No mu masezerano basinyiye muri Katari harimo kugabanya amagambo. Ubundi mu gisirikare bo mu ntambara boring is better. Iyo ibintu biri boring biba bimeze neza, iyo bishyushye nk'uko byari bishyushye mu kwa mbere, ibitangazamakuru byose birigoma, biba ari better ku bareba, ariko ntabwo biba biri better iyo bintu nta makuru muri kumva, biba ari boring. So icyo mvuga, ugoroye uwo murongo, icyo nakubazaga, bikarangira uyu munsi cyangwa bikarangira ejo, ninde waba utsinze? Tureke gutsinda ku ntambara, dutsindire kuri koze n'impamvu n'ibitandukanye n'ibyatangajwe. Nindi si yazibuka nk'umuntu wungukiye muri ibi, reka nkoreshe iryo jambo, kurusha undi. Uwisi izibuka nk'ungukiye muri utsinze, ni ngo tubigoroye bikarangira nk'uko biri. Nari nanze urugero rwa filimi iri kurangira, amagambo ari kuzamuka, wenda hasigayemo utundi tuntu nyuma. Amafilimi muri Avengers niyo igira akantu nyuma y'amagambo kuzamuka, yo muri Marvel hakaza kandi ka video nyuma. Nyine irangiriye hano, birangiriye aha intsinzi ya Trump. Ndetse ni nacyo wabonye Corneille Nangaa abwira Amerika, ngo Amerika iki ikeneye ibiganiro, ntabwo M23 byanze, ariko ikeneye kuganira na the right person, kandi abanyamerika nabo bakwiriye kuganira na the right people. Kavuga ko the right people nabo muri AFC M23, no kuvuga ngo mwiganira na Tshisekedi ari illegitimate, muganire natwe, sibyo? Rero Amerika uko byagenda kose, ko filime yarangira kose, Amerika izaba ari yo mutsinzi. Muri M23 ni nko kubwira Amerika ngo nayo mabuye mushaka turayafite, sibyo? N'ikimenyimenyi aho mushaka kuyacukura nitwe duhari, tuhamaranye imyaka 2, turahafite rwose. Muze turebe uko filime izarangira kose, iramutse irangiye gutyo twone ibintu birarangiye, Amerika izaba ari wo mutsinzi, izaba ari yo yatumye M23 itsinda, cyangwa yatumye Tshisekedi atsinda, cyangwa abatsindishirije bose. Nubwo ntajya nemera ko muri konfuri impande zombi zitsinda, hagira uruhande rutsinda, kandi muri konfuri ishaka gukemura ikibazo neza, nyuma ntabwo wita ku gahinda k'impande zose, ureba uruhande rwababaye cyane akaba ari rwo uprononsa nk'umuvictime. Hanyuma intsinzi ya Amerika
reka tuyisaranganye bano bantu batatu Amerika tuyikuyemo, iyi ntsinzi ninde uri buvuga uti iyi ntsinzi uko byagenda kose iramfashije? Hari ibintu navugaga imyaka n'imyaka birumvikanye, nimba ari u Rwanda, nimba ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ibyo yavuze, ndetse ibyo twabimenya na tumenye M23. twabimenya tumenye uko irangiye Navuze irangiriye hano, njye navuze nk'ubu ngubu irangiye. ikarangira hano gute se Uku nguku uko muri za proposition biriya batanze Mm, ni u Rwanda na Kongo baba bungutse bombi ariko M23 yabihombye totalement kuko deja uyu munsi riga ibintu bihari byose bitegeka M23 gusubira inyuma ikava hirwanira mu rundi ruhande yabinungutse nayo hanyuma se isubiye inyuma ikareka kurwana, ibyirwanira bakayibiha. bigakemuka nicyo nari ngiye kuganaho ibyo nabyo bishobora kuba ikintu cyiza babiyihaye ariko simbona bihagije ntabwo nkibona abantu M23 bameze nk'avuga ngo turarwanira amahoro ya bene wacu gusa bakeneye no kuba aribo bayabazanira. Ibyo ntabwo byashyirwamo ku ruhande ku buryo bashobora kuguma muri aka gace ko mu burasirazuba, sinzi muri politike icyo byaba bivuze, akaba aribo bakomeza guha amahoro kuko bigeze gusinyana ibyo bavanga ingabo ariko warumbajije birangiye uko bihagaze none sofa icyo ntabwo kiraganirwaho. Proposition ya Etat fédéral hariya imaze iminsi ariko ntabwo kugeza ubu tuzi niba icyo ngicyo cyashoboka, wabona kizaganirwa mu bindi biganiro. Ubu ntabwo ibiganiro birangiye, abantu ntibabyibeshyeho, ku itariki 2 tuzabona ibindi. Kandi njyewe abantu bazabyakire n'umwihariko wanjye mba nshaka ibi bintu by'intambara kubiganira nka filime kuko n'ubundi filime ifitanye isano n'intambara. Surprise muri filime ntiyabura, mu ntambara surprise ibamo. Suspense muri filime, mu ntambara ibirimo. Hari ibintu byinshi bizadutungura bishobora gutuma tubona ibintu bishya. Nk'umusesenguzi, kuva kuri 1 kugeza ku 100, 1 riri mu kuba ari ahabi, 100 ari aheza, iki kibazo urabona kiri nko kuri kangahe ku 100 kugira ngo kirangire? Kurangira sinyona kirangira mu buryo bwa burundu, bazagicumbika, kugicumbika kimaze kugera kuri 50%. Kwanza dushatse twavuga 55 kubu nibura amazi yatangiye gucayuka, icyerekezo kiri kugaragara. Yves, reka ngushimire cyane. Wakoze, dushimira abantu twabanye, n'ibyumugisha kubana nabo Cyane, merci.